وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني غني الشريك والوزير والمقدس غني الضد والند والشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله تعالى أيتا إن الله يأمر بالعدل والإحسان Haqlıqda Allah Teala buyura sizge gadillikni hem izgilik kılını. Şulayık Allah Teala eyte Şura suresinde وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ Allah Teala eyte bu ayette hem eyt ey Muhammed aleyhisselam İman getirdim min Allah Teala indirgen kitapka yani Kur'an'a hem min buyuruldum, emir itildim sizning arağızda gadillik kılırga Allah Teala bizning de Rabbimiz hem sizning de Rabbiniz deb yani kitap ehillerine qarata olarga müracaat etkende de Allah Teala eytirge kuştu min iman getirdim Allah indirgen kitapka hem indi elbette şul kitapta Kur'an'da eytilgen, buyurulgan sizning arağızda gadillik kılırga dey. Hem Allah Teala bizning de sizning de Rabbiniz deb. Şulayık Allah Teala Nisa suresinde eyte يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا Allah Teala bu ayetlerde eyte ey iman getirişler gadillikni turg'uzuvchilar gadillikni bastıruşlar bulug'iz hem Allah Teala alnında Allah Teala rizalığı üçün şahit bulug'iz şahitlik berigiz gadillik bilen hem gadillikni turg'uzigiz bastırıgiz hatta o'zingizga qarshi bo'lsa da ol şahitlik yoki ota-onalaringizga qarshi bo'lsa da yoki tug'anlaringizga qarshi bo'lsa da ya'ni shahidlik berganda gadillik bilan shahidlik beruvni Allah Teala buyurdi hatta o'zingga qarshi shahidlik bo'lsa da yoki ota-onanga yoki tug'anlaringga qarshi bo'lsa da ham oyatning ozog'ida aytdi havog'izga yerugiz sizni gadillik qiluvdan tiymasin ya'ni o'zingizning tilaklaringizga maqsadlaringizga erishirga tirishuv sizni gadillik qiluvdan tiymasin deb Allah Teala kisatdi. Gadillik endi yaqincha bizningcha aytsak ol tegizlik onga sulga toypilmau durust etib tegiz etib olib boru ham gadillik qiluvni turg'izuvchilar bo'lug'iz deb ayta Allah Teala bu oyatda qavvamina o'zing gadillik qiluvchigina tugul gadillikni turg'izuvchilardan bo'lug'iz dedi ya'ni kishilarning so'zina qaramishi yoki o'zingning dunyoviy foydanga qaramishi Allah Teala qo'shgan ravishda hem bir-biringe de buyuru, ündöv, gadillik kılırga, özün de hem kişilerini de gadillik kılırga, ündöv, hem cebir zulümden, tigizsizlikten tayu. Hem özünün tuğanlığın, yaki yakınlığın, yaki dostluğun gadillik kılıdan, yaki düşmanlığın kimler bilendir düşmanlaşuğun seni gadillik kılıdan tıymasın deyip Allah Teala şu ayetlerde kisete. Hem Allah Teala şulay ayta innellezine yekfurun bi ayatillahi ve yaqtulunan nabiyyin bigayri haqqin ve yaqtulunellezine ya'murun bil qisti minan nas febashshirhum bi'azabin alim. Bu ayatka beyli ravuşta Ebu Hubeyde İbn-i Cerrah ayta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytdim dey ey Allah'ın ilçisi kıyamet gününde en katı gazap kılınacak kişi kim deyip hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı dey şu ayetken negizlenip Peygamberini o'tirgan kishi ham kishilarni yaxshilikqa buyurib, nasharlikdan tiyishini o'tirgan kishi deb aytdi, ham shu oyatni o'qidi. Bu oyatda ayta Alloh taolo
Kimler küfürlük kılalar Allah Teala'nın ayetlerine, hem haksızga peygamberlerini utireler, hem de kişilerge gadillik buyuruşlarını, yani gadillikke şakıruşlarını, hem buyuruşlarını utireler, olarını avurtturuşu gazap bilen şatlandır deyip Allah Teala eyte. Peygamberlerini uturuşlar bilen kişilerini gadillikke buyuruşlarını uturunu Allah Teala bir redden kitire. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyinde şuşu eytilgen hadistegiçe en katı gazap kıyamet gününde peygamberlerini uturuşlarga hem de kişilerini gadillikke şakırgan üçün şakıruşlarını izgilikke buyurup naşarlıktan tıyuşlarını uturuşlarga en katı gazap bulaşak deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kisetti. Meide suresinde şulayık Allah Teala eyte وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah Teala bu ayette eyte hem düşmanlık indidir bir kavimge yaki kişilerge düşmanlığınız yaki aşuğunuz sizni kitirmesin gadilsizlik kılırga gadillik kılığız ul takvalıkka yakınrak hem Allah Teala'dan korkağız Allah Teala görüp bilip duruşu dedi. Hem bu turuda rivayet kitirle hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ravaha radallahu anh'ını Hayber Yahudlerine jibere gışırlarına zekatlarını jiyar üçün Hayber'ini yolab alğandan soň hem şuşu Hayber Yahudları şuşu sahabani Abdullah ibn Ravaha'nı üzerine qarata yumşartır üçün qatılıq kılmasın deyip zekatların jiganda zekat bulmayın yani jizyalarını jiganda harajlarını jiganda qatılıq kılmasın deyip indi onu yumşartırga tililer hem ona bulak birge tililer yani rişvet indi şeriatımız boyunca aytsak şundan soň ul ayta والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولا أنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه وبغض لكم على أن لا أعدل فيكم فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض Bu sahabe aytdi, Allah bilen ant itemdi, min sizge en süyüklü kişi yanından, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından jiberildim, kildim. Hem sizden yasalgan maymunlar, yaki dunguzlardan da, qaraganda da, siz mina süykümsüzrek, yani onlarga qaraganda da min sizni kura olmayım, yaratmayım degen. Lakin sizni kuralmavım hem de peygamberimizge mehabetim sizge qarata gadilsizlik kılırga meni itermi degen. Şulay degen hem indi olarning bulaklarını olmagan. Yani bulaklarınızı olmasam da men baribir sizge gadillik kılacakmın degen. Kimçilik kılmayacakmın degen. Sizni nişikkine kuralmasam da baribir tegizlik ko'rsatacakmın degen. Şundan soň indi ul Hayber Yahudlari aytdi, jir hem kökler şuşu gadillikka negizlengen deb. Allah Teala tegizlik kılgan, gadillik kılgan şul sebeple kökler hem jirler öz orunlarında tura deb aytdilar hem ondan riza buldular, yani riza bululaарын ko'rsatdilar. Allah Teala şulay ayta وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Hem şulay itip biz sizni yani Müslüman ümmetin ortalık ümmeti itip kıldık. Hatta başka kişilerge siz şahitler bulsunlar üçün hem peygamber sizin özünüzge şahit bulsun üçün. Şahit yani şahitlik beruvchi gadil bulurga teyish. Onun tüp şartı bulup gadillik tura. Eğer gadil bulmasa onun şahitliği qazi aldığında kabul etilmey. Neşik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge şahit bulacak. Kıyamet gününde şulay yok. Müslüman ümmeti başkalarga şahit bulacak. Başkalarga şahit bulacak degen söz yani Müslüman ümmeti gadil bulacak hem gadil buluğu bilen. Gadil bululuğu sebepligine başkalarga şahitlik kılacak. Ama indi gadil bulmagan Müslüman gadilsizlik kıluşu ol elbette özüne de hem başkalarga da şahitlik kıla olmayacak. Hem Müslüman ümmetinden dip eyte olmayacak. Şuşu ayetlerge hem hadislerge muvafık revişte. Hem
Әл-Гадил дигән Аллаһ Тәгаләнең исеме бар. Гадил булучы булса гадил дияр иде, ләкин Аллаһ Тәгаләнең исеме гадил булучы гына түгел, әл-Гадлу дигән, ягъни гадиллек үзе дигән. Бу инде күрсәтеп тора, Аллаһ Тәгалә гадил булучы гына түгел, гадиллек үзе. Ничек инде вакытны сүкмәгез, Аллаһ Тәгалә үзе вакыт дигән кебек үзе барлыкка китергән. Шулай ук Аллаһ Тәгалә гадил булучы гына түгел, үзе ул гадиллекнең үзе булып тора. Һәм безгә дә гадил булуны өммәтебезгә буйырган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, гадил кешеләр турында, әлбәттә, барлык кешеләр дә гадил булмас, бөтен мөселман өммәте дә гадил булмас. Ләкин гадилләре турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Иннал мукситина индаллаһи ала манабир мин нур, ан яминир рахмани, الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, гадил кешеләр, гадилләр кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә хузурында нурдан булган минбәрләрдә утырырлар ди. Аллаһ Тәгаләдән уң якта дигән, ягъни уң тарафта булырлар. Һәм бит инде уң тарафта дип әйтү әлбәттә хәерле як икәнен күрсәтә. Чөнки кыямәт көнендә дә кемнәрнең гамәл дәфтәрләре уңнан бирелсә, алар җәннәткә керерләр. Кемнәр җәһәннәмгә кертеләсе булса, аларның гамәл дәфтәрләре арттан бирелер ди. Хәтта сулдан да түгел, хәтта арттан бирелер дип әйтелә. Һәм бу хадистә дә гадил кешеләр нурдан булган минбәрләр үстендә һәм уң тарафта булырлар ди. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eyte şulay uq yahmilu hadal ilme min kulli khalafin huduluhu yanfuna anhu tahrifel galin ve intihalel mubtilin ve ta'wilel cahilin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eyte bu ilim nedir, yani şeriat ilimin, İslam ilimin bundan son kilişilerden gadillerine küterip barlardı. Ümmetten bulgan gadil kişiler yine küterip barırlar, hem alıp barırlar diye. Hem onlar artıklık kılışılarının buzularına karşı dururlar. Hem de yalğanğa çıkarışılarına karşı dururlar. Hem de nadanlarının nadança anlatılarından tozartırlar. Bu dinne deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan. Şulay yok indi, yani gadillik degeçte ul indi qazı hüküm kılganda gına gadillik degen söz tügül. Tegizlik kılı turmuşta da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan Medine'deki Eşhariler kabilesi, gailesi turunda İnnel eşhariyine iza armalu fil gazvi ev qalla ta'amu ghiyalihim bil medineti cema'u ma kana indahum fi thawbin wahidin thumma iqtasamuhu beynahum fi ina'in wahidin bis sawiyye fahum minni ve ana minhum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan hem indi bu Eşhari gailesi, kabilesi turunda hadisler көп. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarına bik maqtagan. Onlar indi her vakit Kur'an okuyturgan bulganlar, hem bir-birsine öğretetirgan bulganlar, hem onlarning şu Kur'an okugan tavuşları Medine şəhərində yangırap turgan. Şunun boyunca da onlarını bilgenler. Hem indi bir-birsini öğretetirgan bulganlar dinge, olayğına tugul şu hadiste aytilgancha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, şu Eşhariler de eğer onlarning xatınları tul qalsa, gazavatda irleri ölsə, yoki indi gailelerinde rizıqları kimisədi, qaybirlərinin onlar zor şüprek yani koyup, kiyim degen indi şapan kebek eyverceyip, bütünüsü üzünde bulgan rizıqların kitirgenlerdi, hem üygenler. Şundan soň bir savut bilen tegiz etip her bir gailege şunu kiri bulup çıkkanlardı. Hem onlar minnen, hem min onlardan deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şahitlik bergen. Yani onlar benim ümmetimden, hem min de onlardan deyip üzünde onlar Eşhariler kebek deyip onlarının gailesine, kabilesine nisbet kılgan. Hem bu indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin onlarını nişik yaratığı turunda bilgi bulup dura. Yani o hüküm kılgandağına, qazıgına, yoki emir, sultangına gadillik kılı tiyiş degen söz tügül. Hatta kişiler öz arasında da, hatta şu muhtaç bulganları arasında gadillik kılıp buleşu, tigizlev. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e süyüklü iş bulgan, hem Allah Teala koşkan, buyurgan işlerden. Kimdir rahatga çıday almışı, malın koyarga bilmişi yürgende, kimdir intigip aşarına da bulmışı,
яки кияренә дә булмыйча интегеп йөрергә тиеш түгел. Бу гаделлек булмый ягъни. Шуңа күрә дә бу әйберләргә дә без игътибар итәргә тиешлебез. Һәм инде алда аятларда әйтелгәнчә, гаделлек ул үзебезгә карата гына түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям да әйтте, алда хәдистә ул хөкемдә дә, ягъни хөкем чыгарганда да гаделлек кылу, үзеңнең гаиләңә дә гадел булу һәм үзеңнең кул астында булганнарга да гадел булу дигән. Үзенең гаиләсенә, хатынына, балаларына, күршеләренә, хәтта алар мусульман булмасалар да, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллямгә Аллаһ Тәгалә боерган һәм башка өммәт кешеләренә дә, башка милләт дин кешеләренә дә гадел булуны Аллаһ Тәгалә боерган һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям безгә шулай ук боерган. Һәм инде Раҗи ибн Гамир фарсыларның гаскәр башлыгы Рустумга баргач, аны сораган инде гаскәр башлыгы: "Нәрсә белән килдең, ни өчен килдең?" дип. Ул әйткән: "Аллаһу бтәгәсәнә линухриҗа ман ша'a мин гибадатил гибади иля гибадатиллаһи ва мин зиқид дунья иля сигатиһа ва мин жаурил адьяни иля гадлил ислами." Һәм бу сахаба әйткән: "Аллаһ Тәгалә безне җибәрде ди, кешеләрне бәндәләргә гыйбадат кылудан Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылуга чыгарыр өчен, өйрәтер өчен, һәм дә дөнья тарлыгыннан дөнья киңлегенә чыгарыр өчен, һәм дә диннәрнең җәбер зулымыннан исламның гаделлегенә китерер өчен" дигән. Ягъни ислам диненә кадәр булган төрле диннәрнең, һәм инде анда инде фарсылар ул вакытта утка табына торган булганнар, шуларның җәбер зулымнарыннан дин исеме белән кылына торган ислам диненең гаделлегенә чыгарыр өчен безне җибәрде, безне гарәп ярым утравыннан чыгарды дип әйткән. Аллаһ Тәгалә инде барчаларыбызның да туры юлдан баруыбызны насыйп кылсын, һәм дә инде үзебезгә карата да, гаиләбезгә һәм дә башкаларга карата Аллаһ Тәгалә Коръәндә боерганча гадел булуыбызны насыйп кылсын һәм җәбер зулымнан, гаделсезлектән безне сакласын. Всевышний Аллаһ в суре Маида 8 аяте сказал: «О те, которые уверовали, будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть или злоба людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете». عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.